inson bu dunyoga kelar ekan, kimdir Alloh huzurida martaba olmoq uchun intilsa, kimlardir sinovga chidolmay tubanlik sari botib ketar ekan. Tecrübemem kayda hicab farz edikü kayda hicab şart edikü tecrübemem kayda hicab Her muslim ayol üçün buyurulgan bir ne'matdir. Bu farzni ado etgan ayol üçün jannatdir. Lekin buni bilmoq kerak, sezmoq kerak, ehsiz ayol. Kayda hicab farz edikü Kayda hicab şart edikü tecrübemem kayda hicab Hijoblilar bir ziyodir, ular umri to'la ma'nodir. Ochiqlik ko'p gunohdir, so'ngra borib zinodir. Ummat uchun katta xato, oxir borib o'tli dunyo. Kayda hicab farz edikü kayda hicab şart edikü tecrübemem kayda hicab Ammo olam o'zgarmoqda, hayot sifat yo'qolmoqda. Muammolar ko'paymoqda, ko'p oilalar buzilmoqda. Alloh o'zingga iymon bergin, taqvo bergin, sendan qo'rqsin. Kayda hicab farz edikü kayda hicab şart edikü tecrübemem kayda hicab Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah 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 Subhanallah